Nibyo ni inkuru zigezweho nonaha ariko kandi ndabanza ngo usuhuze nguhe n'ikaze muri izo nkuru nyine ziri kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Turi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru ibabaje cyane, ngiye kubanza kukubwira inkuru yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi baje gutanga umusada ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibibazo bikomeje kubabana uruhuri. Ubu tuvugana amakuru atugera haremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kubabazwa no gutangaza urupfu rw'abasirikare barenga 45 b'igisirikare cy'u Burundi bari baraje gutanga umusada. Aba uribaza ngo bapfiriye he, bishwe gute? Ubu tuvugana byose turabifite muri izi nkuru, ndagusobanurira byinshi cyane bijyanye na operasiyo ya twirwanaho na 23 bongeye kubabaza igisoda cy'u Burundi hakurya Igitega na Bujumbura bakira inkuru y'akababaro. Ariko kandi ibi ntabwo bihagije, ndi bukubwire n'izindi nkuru zikomeye cyane ziri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone kandi ndakubwira ibijyanye n'intwaro zikomeye bivugwa neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cyamaze guteganya neza ko zishobora kugezwa ku kibuga cy'imirwano, hakaba hamaze kuzamo rwangendanyi ikomeye cyane. Ninde witambitse izi ntwaro mu by'ukuri zagombaga kuba intwaro z'umusada ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bikaba birangiye zikomwe mu nkokora, ahubwo 23 igakomeza kwa divansingana bimwe mu bikoresho bivugwa neza ko bishobora kuba ari byo biri gutuma itsinda urugamba. Ibi ndabikubwira nabyo ndabifite muri izi nkuru. Ndakujyana Masisi ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma hakurya mu misozi muri parike ya Virunga. FDLR bimeze bite ko abasirikare bo muri uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bongeye kuboroga barira ayo kwarika? Bakozwemo akazi, ni operasiyo ikomeye cyane nyuma y'uko byavugwaga neza ko bari gupanga kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Ibi byaba byamaze kuburizwamo. Reka twinjire muri izi nkuru nkubwire byinshi bigezweho. Reka nkubwire ko uri ingenzi we tubana umunsi ku munsi udukurikirana mu biganiro byacu aho uherereye hose, uri ku butaka bw'u Rwanda, Burundi, Kongo n'abari mu bihugu bitandukanye muri Afurika, diaspora mwese rwota amasimbiyo muri ab'ingenzi. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Nibyo rero ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubyemeza. Nibyo abasirikare barenga 40 nk'uko byatangajwe b'Abarundi bapfuye urupfu rubi cyane, dore ko baguye mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'igisirikare cya 23 ndetse na twirwanaho. Iyi misozi miremire y'Abanyamurenge ikomeje kuberamo ibitangaza. Benshi bati amasengesho y'aba bakecuru n'abasaza baherereye hariya za Minembwe bakomeje gutakira Imana bayereka ibikomeje kubabaho, bisa naho yatangiye kugira akamaro nk'uko bisanzwe. Ndetse aba basore batwirwaneho bavuka hariya mwabira bice bakomeje kugenda nabo bahagarara mu birindiro byabo neza. Ni inkuru zigaragaza neza ko Abarundi baguwe gitumo ndetse bahita bicwa mu buryo bw'amanzaganya. Barenga 40 barahasiga ubuzima, abakomeretse za casualty ni nyinshi. Bivugwa neza ko byanatumye hafatirwa imbohe z'intambara nyuma y'uko za casualty zari zabaye nyinshi. Abarundi bafashwe, bivugwa neza ko ibyo bavuze byose bakomeje kugenda bagaragaza neza ko koherezwa kuri ubutaka nta mahitamo bafite, ariyo mpamvu baza nyine bakemera kuhagwa n'ubundi aho kugwa muri gereza za gisirikari Bujumbura bashinjwa kugambanira igihugu. Niyo mpamvu baza kuri ubutaka, ababishoboye bakaba batoroka igisoda cy'u Burundi, nubwo biba bigoye mu bice batamenyereye gutorokera muri ibice biri kuberamo imirwano. Ariko kandi bahita bafata umwanzuro wo kujya ku rugamba nk'uko babitumwe, ariko bikabagora. Ubu tuvugana rero ni operasiyo ikomeye cyane. 23 yamenye neza ko ari amakuru igisirikare cy'u Burundi cyamaze kohereza ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse aya makuru yahise agera muri twirwanaho bahita bategura operasiyo ikomeye cyane yo kujya kuburizamo ibitero byari biri gutegurwa n'iki gisirikare cy'Abarundi. Ibi byagezweho 100% kubera ko iki gisirikare cy'Abarundi cyaje guhagarikwa ndetse bahita bicwamo abarenga 40 nyuma y'uko
batunguwe aho bapangiraga urugamba mu matsinda. Abasirikare bivugwa neza ko n'abakamandazi b'uru rugamba bari bamaze kuba bari imbere bari gutanga amawayiza ya nyuma kugira ngo operasiyo bari bagiye kujyamo zo gutera igisirikare cya twirwanaho na 23 barebe uko bacyambura ibice bitandukanye, by'umwihariko hari hagamijwe n'ahitwa Poezero. Ubu tuvugana rero hafi n'umunara Poezero, ahangaha haracyari ingabo za twirwanaho nk'uko byemezwa, nyuma y'uko ibitero bigamije kubahambura byakomeje kugenda biburizwamo n'iki gisirikare cya M23 ndetse na twirwaneho. Ni operasiyo bivugwa neza ko yahitanye abasirikare benshi, ariko uko yakozwe bisa naho byari bitunguranye, kuko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi basa naho bakubiswe n'inkuba nyuma yo gutungurwa amasaha yo kwerekeza aho bagombaga gukorera izi operasiyo ageze, bari guhabwa amabwiriza ya nyuma. Batunguwe n'urufaya rw'amasasu, ariko si yari amasasu gusa, kuko hari harimo n'amakompora aremereye cyane imeze nk'amagrenade bacucagijwemo, ibyaje gutuma abagerageza kwirukanka nabo bagiye bagwa mu ngabo za twirwanaho na M23 zikabarasa urufaya. Nuko abari bari mu kivunge hafi ya bose bahise bakomereka, abandi bahasiga ubuzima bagerageza kwirukanka nabo bakaraswa n'amasasu, bamwe ntibapfe bakirukankana ibikomere bikomeye cyane. Nuko operasiyo iza kuba muri imwe muri operasiyo zikomeye cyane yatumye na Kinshasa na Bujumbura bakira inkuru zisa naho ari inkuru zisanzwe zitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakira muri raporo. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi kibabajwe no kumenyesha abasirikare bacyo bari basanzwe babarizwa muri batayo ya 6 nk'uko bitangazwa, bari bari muri ibi bice, ko hari abasirikare bo muri batayo bapfuye benshi cyane, ndetse umubare utaranamenyekana neza, abakomeretse ndetse n'abirukansa amasigamana bakaza kuburana na bagenzi babo. Bisa nkaho byabaye nk'ikintu kidasanzwe, kwahuranwa ndetse kumera nkaho bakubiswe n'inkuba, ibyabatunguye kugeza kuri uyu mwanya. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomere iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda giterwa n'iyi mirwano gikomeje kugenda gihanganamo n'izi ngabo za M23. Bakuru baguye muri operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe, aho bishwe urupfu rutunguranye. Amasasu menshi cyane yarashwe na ba Mudahusha wa M23 nyuma yo kumenya igice giherereyemo. Aba basirikare bari nk'abaje gutanga motivation ndetse n'amabwiriza y'uko urugamba rugomba kuvugururwa nyuma yo kumara igihe kinini cyane hafi icyumweru cyose batsindwa ndetse banatakaza abasirikare. Iyi nkuru rero ikimara kugera kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa naho yabaye nk'ukuyeho telefone bitewe n'ibyo yabwirwaga na bamwe mu basirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda barwanya iki gitekerezo cyo gukomeza kohera ingabo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, ingabo z'u Burundi zisa n'izaho zacitse umugongo neza. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe, rusa naho ari urwego rwo gusubira inyuma, mu gihe M23 ikomeje kwadivansinga mu buryo busa naho budasanzwe. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano, Abarundi basa naho bihaye ikiruhuko, ariko kandi ni ikiruhuko kirimo akababaro gakomeye cyane, ni icyunamo niko twabyita. Abajenerali bagera kuri 2 bari mu bakamandazi b'urugamba, dore ko aba batari banasanzwe kuri ubutaka bari boherejwe ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kureba aho biri gupfira nyuma yo kumara icyumweru batsindwa batakaza abasirikare benshi cyane, abandi bafatwa mpiri. Nyamara bakihagera M23 yari yamaze gukurura amakuru, dore ko yaje kubarasa amasasu. Bivuga neza ko ari amasasu yarashwe na ba Mudahusha, abaseneipazi bagera kuri 2 ba M23, nyuma y'uko aba basirikare bari inyuma y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bababwira uko bagomba gukora ndetse na systeme bari gukora, ndetse bababwira neza ko batongera gukora withdraw, ahubwo ari ukwadvansinga paka Minembwe, ariko bije kurangira bahaguye. Mu gihe abatangaga amabwiriza baguye ku rugamba bahise bakurwa kuri iki kibuga cy'imirwano igitaraganya na ba
bagenzi babo n'abari babacungiye umutekano. Bigeragezwa kugirwa ibanga ariko byaje kurangira bimenyekanye ko hari abasirikare bakuru babiri b'igisirikare cya leta y'u Burundi bahaguye. Bivuga neza ko hari hoherejwe abasirikare bagera kuri 3 bakomeye, babiri burimo bahise bitaba Imana, icyatumye urugamba rusa naho ruhindura isura, maze abasirikare b'igisirikare cya 23 bahita babona imbaraga na avantage zo gukubita batabariye, kuko abasirikare b'abarundi bari bamaze gutakaza abakamandazi bakomeye bari baje kubereka uko urugamba rugomba gutwarwa. Ubu tuvugana rero ni inkuru mbi cyane yamaze guca umugongo ingabo z'u Burundi bari hakurya Gitega na Bujumbura, basa naho batangiye kwakira iyi nkuru ariko kuyakira byagoranye. Iyi nkuru ikimara kugera ku butaka bw'u Burundi, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kubahita akuraho umurongo wa telefone, kuko yari atangiye guhamagarwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ibi ngibi bari babimubwiye ko akomeje gukora amakosa cyane mu bijyanye no kugaba abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Abarundi, abaturage nabo bavuga neza ko batumva impamvu y'intambara bishoyemo. Ubundi Burundi ni igihugu kitari gikunze kugaragara mu ntambara iyo ari yo yose, ariko bakomeje kuvuga neza ko perezida wabo icyo azabazanira bazacyakiriza amaboko agera kuri 2. Ubu tuvugana Red Tabara nayo bivugwa ko iri kwitegura. Red Tabara uyu mutwe w'ingabo ibarizwa mu ishyamba rya Kibira irwanya leta y'u Burundi, nyuma yuko bivugwa ko General Evariste Ndayishimiye yayangiye gutaha, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kugwa mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Aha Red Tabara isa naho irimo irasimbukira mu kirere ndetse ikemeza neza ko iri kugenda imenya uburyo izi ngabo z'u Burundi zifitemo intege nkeya, nyuma yo gutakaza n'abandi basirikare bikaba byayorohera nayo kwa advancinga, dore ko ishobora kuba ifite umugambi ko leta y'u Burundi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kudakunda ko Generali Neva yongera gusubira kuri uyu mwanya, ndetse ibintu bisa naho bigoye cyane. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, amakompora komeje kugenda nyuranyuranamo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyakira inkuru mbi nyinshi cyane, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibi byose biri guterwa n'imiyoborere mibi. Perezida General Evariste Ndayishimiye yakomeje kubwirwa amagambo mabi aremereye cyane n'abasirikare bakuru bafite aho bahuriye n'izi ngabo, kuko kuzohereza ku butaka bwa Kongo bisa naho baba batabyumva cyane ko nta nyungu babibonamo, kuko abo bohereje baba bazi neza ko nibura hafi 1/2 cyabo batari bugaruke, nyamara bigakomeza kuba gutyo, hoherezwa abandi bagakomeza kwibaza imperuka cyangwa se uko bizarangira. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi zishobora kuzarangira ndetse zenda gushirira kuri ubutaka bwa Kongo, mu gihe iyi mirwano yakomeza kuba ikindi gihe kirekire, dore ko benshi banemeza neza ko iyi mirwano itenda guhagarara, kuko 23 ntiyenda guteshuka ku nshingano zayo yihaye, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu gihe cyakomeza kuba cyafunga umutwe bishobora kuzatuma abasirikare b'u Burundi bakomeza kugwa kuri ubutaka ari benshi. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi, n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho, ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na 23 muri operasiyo zikomeye cyane zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere 23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwanaho niyo yagaragaye irwanira n'itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse naho bakomoka n'imiryango yabo ahituye, nyuma yuko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubutaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB. Ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 nibo biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza
gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko aba basirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo ubwo urugamba ruba rushyushye, abarundi bamaze gucanirwa imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo, bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na 23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye ikimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye, Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo bakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa M23. U Burundi busa naho bwamaze gukopa igisirikare cya leta ya Kongo iyi ndege, ariko nayo ihanuwe rugikubita. U Burundi bwagiraga imwe gusa mu gihe komande yatanzwe mu gihugu cy'Ubushinwa, bivugwa neza ko ariho Tshisekedi yodarinze izindi ndege, bivugwa neza ko ashaka kuzifashisha muri uru rugamba. Byarangiye ijemo rwangendanyi ndetse biza kurangira bamubwiye neza ko izi ndege zishobora kuboneka nyuma y'umwaka urenga. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yari yamaze kuvugana na perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse bumvikana neza ko yabamuhaye iyi ndege y'intambara u Burundi bufite ari imwe rukumbi, kugira ngo abayifashisha maze mu gihe bazamuha oda y'ibyo yodarinze maze bakazaba bagira ibyo baganira akamusubiza imwe mu ndege yatumije. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi biyabyemeye nta n'uwo agishije inama mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse yahise atanga oda itegeko rikomeye cyane ko indege igomba guhaguruka ku kibuga cy'indege cya gisirikare, aho ingabo z'u Burundi FDNB zibika zimwe mu ndege z'intambara, ndetse bisa nkaho iyo bwoko bwa Su-25 ari imwe mu nini bari bafite. Utundi n'utudege twa helikopteri dusanzwe. Iyi rero isihanirwa rugikubita. Ubu tuvugana bisa naho abasore b'intare za Sarambwe bamaze guca umugongo ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho M23 iteye ibuye yica inyoni ebyiri ugendeye ku byo ikoreye aba bagabo bari bamaze kunoza umugambi. Ibi ndabigaruka, ariko nkubwira neza ko ubu tuvugana hakurya no hakuno, ndavuga Igitega na Bujumbura, hakurya na Kinshasa, ibyombo n'amatelefone birimo biracicikana, bari kwibaza icyo gukora mu gihe bamaze kubona neza ko guhangana ku butaka byabagoye. Nyamara n'izi ndege bakifashisha zimaze kugenda zishirira ku butaka
ubutaka ndetse zitwika zikaba umuyonga. Intare za Sarambwe zirimo zirabyinira mu bicu. Ndeka nze nkubwire uko iyi operasiyo yose yagenze naho iyi ndege yahanuriwe, ariko reka mbanze nikoze nanone ku mirwano ikomeje kuvugwa muri parike ya Virunga. Amakuru aravuga neza ko FDLR zasubiranyemo, zimwe zirashinja bagenzi bazo kuba ari abagambanyi ndetse ngo ntabwo basa naho bari gukora ibyo bumvikanye na bagenzi babo. Ibisa nkaho bamaze gutamira kugira ngo batange amakuru ya hari abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Kurasana gukomeye cyane hagati ya FDLR na FDLR ni ukuvuga n'abasirikare bayo basubiranyemo, nabyo byatumye M23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane avuye mu butasi nk'uko bitangazwa. Reka twinjire muri izi nkuru ndakuzengurutsa na Minembwe Mikenke Poezero Mitamba nkubwira uko bimeze Irundu byifashe gute, ko biri kuvugwa ko muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka ibintu bitoroshye, naho nkubwire uko bimeze. Nibyo koko inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo gusa, ahubwo na leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe nuko indege za Kisekedi nyinshi zagiye zihanurwa, izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su-25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones. Nta ndege kirimbuzi Kisekedi yari asigaranye nyuma yuko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su-25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu Bushinwa bamubwiye neza ko izi ndege adashobora guhita zibona, ko bafite izindi oda bishobora gutwara hafi umwaka cyangwa se ukaba wanarenga. Ibi byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakira mugenzi we w'igihugu cya Kongo baganira kuko bakemura iki kibazo, baza kungurana ibitekerezo basanga u Burundi bwabo batije iyi ndege kugira ngo ibe yifashishwa mu rugamba, kuko babona neza ko bugarijwe ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatikirira bitewe nuko batagifite ibijyanye n'imbaraga mu gukoresha ikirere. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arabyemera kandi bisa nkaho koko yari umugambi mwiza. Ariko se iyi ndege bigenze gute kwihanuwe rugikubita ikimara kuzamuka mu kirere cya Mikenke nk'uko amakuru abivuga? Amakuru kandi agaragaza neza ko iyi ndege n'ubundi target yayo yari iyo kurasa mu baturage ndetse no ku ngabo za Rwirwaneho na M23, ariko bikaba bisa naho bitabakundiye. Iyi ndege cyakoze yabashije kurekura ikompura imwe, bivugwa neza ko yarashwe hafi n'isoko. Ubu tuvugana akaba nta baturage babashije guhitanwa n'iri kompura, ariko bikavugwa neza ko hari 2 bakomeretse nubwo iyi ndege yarashe aho bategereye cyane. Ariko amafragment y'ibi bibombe birekurwa n'iyi ndege ni mabi cyane, yabashije gukomeretsa abaturage bagera kuri 3 nk'uko byatangajwe. Bamwe bavuga ko ari 2 nuko byagenze. Rero haravugwa igisa naho ari ubwihebe ndetse no gusubiranamo kwibaza icyo gukora hagati ya Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje guhuriza hamwe imigambi aba bakuru b'ibihugu, ariko bikaza kurangira imigambi yabo itabahiriye ibapfubanye, kuko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi by'umwihariko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane n'abashinzwe intwaro bakomeza kumuhata ibibazo ku bijyanye niba akomeje noneho kototera intwaro z'u Burundi nyuma y'uko bakoreshaga intwaro zaturutse muri Kongo aba basirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana rero Burundi bwamaze kwisanga muri manka ikomeye cyane. Perezida w'u Burundi afite gusobanura byinshi cyane abwira barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kugaragaza neza ko batari kwishimira imyitwarire y'uyu mukuru w'igihugu mu bijyanye no gukorana na Kisekedi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi FDNB nta nyungu kibibonamo, bisa nkaho byose babifata nkaho ari impfabusa. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari biturika Minembwe na Mikenke. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi amakuru aravuga neza ko bakomeje kuatikirira mu mujyi wa Baraka. Ibintu byaho ntabwo biri gusobanuka cyane, uko benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje nacyo kugenda kirwana biguru ntege nyuma yuko gikomeje kugaragaza intege nkeya, ndetse n'imbunda nini cyane, tanka ziremereye cyane ndetse n'imbunda ntoya
Tanzania n'ibindi bikoresho bikomeye bya gisirikare byagaragajwe ahangaha muri stade, ubwo umukuru w'igihugu ndetse n'abandi banyacyubahiro bari muri iyi stade barimo berekana akarasisi k'abasirikare n'intwaro bamaze kwigezaho. Ubu tuvugana ukuri kwamaze kumenyekana, inyinshi zarakodeshejwe ndetse zimwe ziranatirwa kugira ngo Burundi bwongere kugarurira icyizere abarundi, babereke ko barinzwe cyane. Izi ntwaro zavugiweho amagambo akomeye cyane ndetse bisa naho byari byagambiriwe, byapanzwe kugira ngo baze kwerekana neza ko nta wavogera Burundi. Nyamara ubu tuvugana izi ntwaro zamaze gusubizwa kwa ba nyirazo. Ibise biraza kugenda bite ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yabikoze ngo kugira ngo abashe kwigarurira imitima y'abarundi maze bakomeze kumugirira icyizere mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu arimo arategurwa, maze akomeze kugaragaza neza ko igihugu yagiteje imbere, ko ibintu ari amahoro. Nyamara benshi barashimangira neza ko uku gutandukanye n'ukuri ibi byose byari baringa. Ni amakuru agezweho ari kuvuga ko intwaro nyinshi cyane buriya ngo zapakiwe ziturukwa muri Afurika y'Epfo, zikanyuzwa amazi ndetse zikanyuzwa mu mato manini cyane. Bivugwa neza ko yarapakiye izi ntwaro 80%, bivugwa neza ko ariho zaturutse, ndetse inyinshi bivugwa neza ko zakodeshejwe, kubera ko amakuru agaragaza neza ko mu bubiko bwa Afurika y'Epfo, ubwo nyine birumvikana ko ari mu bubiko bw'intwaro hasohotsemo intwaro nyinshi cyane kandi zisohoka umupaka, aho zanyuze ku cyambu zerekeza hariya neza za Tanganyika. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko za ntwaro burya zari zo kwifotorezaho. Ibimenyetso bigaragaza neza ko mu ntwaro Burundi bwerekanye nibura 90% ari intwaro zari zimeze nk'izo kwifotorezaho, naho 10% akaba arizo zisanganywe n'igihugu cy'u Burundi. Bamwe baragaragaza neza ko ukuri kwamaze kujya hanze nyuma y'uko mu gusubizayo izi ntwaro byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ubwo byakorwaga mu gicuku cy'ijoro. Amato yaturutse muri Afurika y'Epfo arimo arapakira izi ntwaro ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika hariya neza igihugu cy'u Burundi, aho kinyuza ibikoresho ndetse n'ibindi biba bisa naho biturutse mu bihugu bya kure. Ibi rero biragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibyo twakwita nko gufekinga, maze kikaza kwerekana ibikoresho kidafiteho uburenganzira. Aya makuru yamaze kujya hanze, rero biragaragara neza ko igisoda cy'u Burundi iyo kiza kuba gifite zimwe mu ntwaro ziremereye cyerekanye ubwo hari ibirori by'umunsi w'ubwigenge, izi ngabo takabaye ziri gutikirira kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho ziri gukubitwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Twirwaneho ndetse n'abandi basirikare bari gukubitirwa kuri ubu butaka barimo Wazalendo. Ubu tuvugana rero abarundi basa naho bakoze ibi ngibi, ariko byasobanuwe neza ko abarenterine mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bo ukuri bakuzi, ndetse ariyo mpamvu barutiye bakarumira kuvumbura aya makuru. Abarundi baherereye ku butaka bwa Afurika y'Epfo ndetse bavuga neza ko ubutaka bwa Afurika y'Epfo ibiri kuhabera byose bisa naho bifitanye isano n'ibiri gutegurwa ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari gukorerwa ibi byose kugira ngo bamusunikire kongera kugarurirwa icyizere n'igikundiro n'abaturage, maze bongere bamutore mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa. Nyamara ukuri kwamaze kujya hanze. Abarundi beretswe intwaro ziremereye cyane, BM24 Combat, ibifaru biremereye cyane ndetse na tanka nini z'intambara. Ibi byose bivugwa ko nibura 90% atari iby'u Burundi. Bimwe byatiwe muri Afurika y'Epfo ku bufatanye bwa perezida w'iki gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko ari n'inshuti magara, kuko n'abasirikare b'igisirikare cya Afurika y'Epfo basaga ku butaka bwa Kongo guhangana na 23 mu gufasha Gisekedi. Abenshi binjiriraga ku butaka bw'u Burundi maze bakaza kwambukira ku mupaka wa Kavimviri, byerekana umubano udasanzwe aba bagabo babiri bafitanye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu rero harumvikana ibisa naho ari umwuka mubi wamaze gutangira nyuma y'ukuri kwamaze kumenyekana ko u Burundi bwerekanye ibikoresho bya gisirikare bisa naho ari ibitirano.
ubu tuvugana rero hatangiye gukora ikimeze nk'aho ari uguhisha aya makuru mu buryo bushoboka bwose, ariko ibimenyetso byamaze kujya hanze, basa naho bisamye basandaye, bisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa, bacakiwe, bashobora no kuza kurasirwa mu ruhame nk'uko biri kugenda bitangazwa. N'amakuru yihutirwa cyane asobanura neza ko umutwe wa M23 by'umwihariko ubutasi bukomeye bwawo ndetse n'ingabo zidasanzwe zahise zikora fuyi ndetse gucakaza ku buryo bukomeye cyane umujyi wa Goma, waraye muri karitsiye runaka adasanzwe ahasanzwe, ndetse bisa naho ari ibarura ridasanzwe. Iri niryo ryabashije gutuma abaturage bafasha uyu mutwe wa M23 kuvumbura abamaze kwinjirira ibi bice, ndetse ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo, ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa, ndetse aba bafashwe kandi biganjemo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo, bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo, ndetse abandi bajyanwa aho M23 ifite aho ikorera iperereza, ku buryo benshi bemeza neza ko abama 23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa n'ibyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ibyo bari kugaragaza nk'ahari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi, ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye M23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Kongo, aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi, kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Kugeza ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana abayobozi b'uyu mutwe wa M23, kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR ngo umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro, yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro, ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya leta ya Kongo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR, mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR akabo kashobotse. Nyuma yo gucakirwa, biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora n'abo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza koroherezamo M23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya leta ya Kongo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa
M23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri karitsiye zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na M23, ariko bakaba abakozi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR. Bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure, ndetse abangaba bakaba ari bo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko M23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye M23 mu makuru yari ifite ihita y'improvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa, ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Sarambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major i Kinshasa. Na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultan Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro. Inzira z'ibiganiro zarageragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga, ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republique, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo yisanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo ari cyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvugana hatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republique rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, nta yandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri ubu M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye
bitandukanye. Bivugwa neza ko ari aho iri gushaka inzira ndetse n'aho izajya inyuza raporo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa M23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultan Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ariwe warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Tshisekedi kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na M23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guhama M23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Tshisekedi. Mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Tshisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse. Abakomando ba AFC M23 bagaragaye binjira mu bitaro bikuru bya Uvira, ariko benshi baje kumenya ko bashobora kuba ari abasirikare kandi b'abakomando ruharwa. Ubwo ahari harwariye aba barwayi baje kuba bicwa, ndetse abakomando babiri ba M23 nibo bageze muri ibi bitaro nyuma y'uko bivuzwe neza ko ariho hari harwariye aba bakoloneli babiri bari bakomerekeye ku rugamba mu bice byo hakurya za Mikenke. M23 yaje kwanga gushyirwa ndetse ifata umwanzuro wo kubakurikira aha bari barwariye. Ni nacyo cyatumye amakuru agaragara neza ko M23 ibingibi yabikoze kugira ngo itange isomo nyine rikomeye cyane, ndetse aba basirikare bataza kurokoka, kuko ni bamwe mu nkingi za mwamba mu bakoordinetingaga ibikorwa by'igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu bamaze kwicwa. Biravugwa neza ko nta kamera ziba hariya mwabira bitaro nk'uko byagiye bitangazwa ngo zibe zerekanye uko operasiyo yagenze, gusa benshi bavuga neza ko bitigeze bigorana kuko binjiye bakenyereye kuri izi mbunda ntoya za pisto, ndetse ibyaje kuborohera cyane kuko binjiye nk'abandi barwaza cyangwa se abaje gusura abarwayi, birangira babasanze mu cyumba barimo. Bivugwa neza ko babarashe ndetse uburyo busa naho bwihuse cyane. Ibintu rero bitatinze, nyuma iminota nk'icumi niho haje kumenyekana inkuru ko hashobora kuba hari abasirikare babiri bari barwariye muri iki cyumba bamaze kwicwa, ndetse nyuma y'uko bari barwaye barembye barokotse urupfu ku munsi w'ejo. Ibi rero byose byakomeje kugenda biteza uruntu. Byamaze kugaragara neza ko M23 nta miyaga nta mbabazi iri gushyiramo, kuko bisa naho yamaze kubona neza ko nta mpuhwe ifitiwe nayo. Ibi rero birakomeza kugenda byose bigira ingaruka kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ku murongo wa telefone abaturage bagerageza gutanga amakuru ndetse bari hariya hafi n'ahari kubera ibi bitendo bavuga neza ko M23 iri mu isura nshya, umuvuduko udasanzwe, ibikoresho bisa naho bidasanzwe, nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda batungurwa kuko batari biteze ko M23 ishobora kuba ikiri hafi aha, ndetse benshi ibyo bavugaga ko ishobora kuba iri kumwe na Twirwaneho batangiye kubona ibimenyetso, ariko kandi nta gihamya kuko M23 yagaragaje neza ko ivuye mu bice bitandukanye, ndetse igaragaza neza ko yavuye nta musirikare wayo uhasigaye. Nyamara abasesengura bavugaga neza ko uretse na Mikenke ndetse n'ibindi bice no mu mujyi wa Uvira rwagati habonekamo abasirikare ba M23 ariko bari mu mirimo isanzwe y'abaturage kugira ngo bataza gukekwa cyangwa se bakaza kuba bagenda bagirirwa nabi, kuko ntabwo bagiye muri uwo mujyi kurwana uretse gutata no gukurura amakuru, ndetse bagatanga igisa naho ari cyo cyose kiri gupangwa muvoma ku yindi ntambwe ku yindi n'igisirikare cy'u Burundi bahanganye. Benshi bakibaza impamvu
abasirikare b'u Burundi ibintu bajya kubikora byamaze kumenyekana kubo bahanganye ndetse akabakoma mu nkokora aho banatakariza byinshi cyane birimo n'ubuzima bw'abasirikare. Nuko bigenda rero mu 23 ifite ubutasi ngo bukomeye cyane ndetse dore ko na leta ya Tshisekedi iherutse kuvuga neza ko abasirikare ba 23 bindiriye ibanga ndetse amabanga akomeye cyane mu itumanaho ndetse baje kugenda bindirira igisirikare cya leta ya Kongo. Byatangajwe na Perezida Tshisekedi mu nama ikomeye cyane aheruka kugirana n'abadiplomate i Kinshasa, aho yavuze neza ko 23 yinjiye mu mabanga akomeye cyane y'igisirikare ndetse igenda imenya byinshi cyane, aho Tshisekedi yasaga naho avuga neza ko hari abayifashije kwinjira muri izi systeme ndetse ngo amabanga akamenyekana. Abarundi bo ibyabo kubimenya ntibigoye kuko kubana nabo no guturana nabo bisa naho biri koroheramo 23 ifashishije abasirikare bayo batambara imyenda ya gisirikare cyangwa ngo bafite ibindi bikoresho bya gisirikare bibaranga uretse gusabana gusangira umunsi ku munsi bigize abaturage, kaza kurangira aribo bagushije mu mitego ikomeye cyane. Aba basirikare b'u Burundi bari gupfa umunsi ku munsi. Ni inkuru zikomeza kugaragaza neza ko umusaraba perezida w'igihugu cy'u Burundi yikoreye ari we wawigikoreje ndetse benshi bakomeje kugenda bamusunikiraho mu bo bayoborana, akaba afite ikigeragezo kitamworoheye. Uyu mukuru w'igihugu aratekereza ko amatora ari umwaka utaha, yareba ukuntu abaturage bari kumwikoma na bamwe mu basirikare be agatangira gushya ubwo bavuga neza ko bashobora kutazamugirira icyizere. Hatangiye kuvugwa itegurwa ry'itekinika mu matora. Ibi byose turagenda tubikugezaho uko amakuru agenda asohoka. Igisirikare cy'igihugu nk'u Burundi baza gufata umwanzuro wo kujoininga ingabo z'inyeshyamba ndetse mu gihe bahanganiye kuri ubutaka, dore ko benshi bakomeje kugenda babivuga ku rubuga rwa X bavuga neza ko izi ngabo zitanze ku bushake bwazo atari uko zari zisumbirijwe cyangwa se zari zagotewe mu gace runaka, bisa nkaho ari ibintu bari bamaranye iminsi. Impamvu zigera kuri ebyiri. Icya mbere, abasirikare b'u Burundi bivugwa ko badahabwa agaciro ndetse kuri ubutaka abaguye ku rugamba ntabwo bahabwa icyubahiro nk'abasirikare b'igihugu ngo bajye gushyingurwa iwabo, komeza kugenda bashyirwa mu mva rusange, ibyo benshi bavuga ko atari imva zakabaye zishyingurwamo aba basirikare baje kurwanira igihugu, ahubwo ari nk'ibyobo babatabamo nk'uko bakomeze kugenda bakoresha izi mvugo. Ibi rero bisa nkaho byagiye bibabaza abasirikare b'abarundi bakareba ibiba kuri bagenzi babo ndetse bakabona nta gaciro bahawe. Kireka gusa abasirikare bake nabo bafite amapeti y'abasenior officers guhera kuri second lieutenant nibo bashoboraga kujya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi, abandi bose bagiye baba imfabusa. Imiryango yabo yabazaga Minisiteri y'Ingabo ku butaka bw'u Burundi bakababwira ko abasirikare babo baturutse igisirikare, nyamara baje kuvumbura ko aba basirikare bagiye batikirira muri uru rugamba. Kandi icyagaragaye nuko abagiye bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi harimo abakuru bakuru nyine nabo batagiye bashyingurwa nk'abaguye ku butaka bwa Kongo, dore ko byagiye binagirwa ibanga rikomeye cyane. Ibi rero birakomeza kugenda biteza umwuka mubi mu basirikare bari kuri misiyo ku butaka bwa Kongo, aho bavuga neza ko perezida wabo ari misiyo ye ndetse afitemo inyungu z'umurengera bitandukanye nuko yaba ari igisirikare kiri guhangana mu izina ry'igihugu. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'abarundi basa naho bacika intege nkuko byamaze kugenda abigaragara. Abasirikare b'abarundi benshi bari kwemeza neza ko kubatandukanya na Wazalendo bigoye bitewe ko ibikorwa bagaragaramo bitewe nuko ibikorwa bagaragaramo by'urugomo bisa naho ntaho bitaniye ndetse babahagarikiye cyane. Hagaragaye amashusho mu cyumweru gishize y'abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo barimo baratwika abanyamurenge babiri, ibintu byateye benshi cyane kwibaza ku bijyanye n'izi ngabo z'abarundi zagaragaye mu bikorwa nk'ibi by'urukozasoni ndetse n'ibikorwa by'ubugome, aho benshi banavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi intambara ishobora kuzasiga igikoreye ibara ndetse bamwe bakisanga mu nkiko nk'uko bikomeza kugenda abivugwa. Ibi rero imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi nta na kimwe igivuga ku ngabo z'u Burundi. Gusa kugeza kuri ubu Tshisekedi we bisa nkaho batangiye gutunga itoroshi mu miyoborere ye ndetse no gufata imyanzuro itandukanye, kuko ibirego n'amatangazo byamaze kuba byinshi cyane byerekana neza ko ingabo ze zifite gahunda
gahunda yo kurimbura abanyamurenge. Aka gace k'Imurenge ndetse n'inkengero zaho byamaze kwanzurwa ko kagomba kugirwa ahakorerwa imyitozo y'ingabo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Itsinda ry'abasirikare bivugwa neza ko ateraniye n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, uyu musore cyangwa se uyu mugabo Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Habyarimana wayoboye u Rwanda. Avuga ko nawe ayobora inama nyinshi cyane ndetse akaza mu nama i Kinshasa n'i Bujumbura. Byagiye bigaragara kugeza ubwo ubutasi bwagiye bugaragaza amakuru yemeza neza ko izi ngabo za P5 baziteraniye, ashaka kugira training wing hariya mu bice bya Minembwe. Niyo mpamvu abanyamurenge bakomeza kugenda baraswa umunsi ku munsi ndetse bamwe bagahunga, ariko hakaba hari abategereje kuzagwa kuri gakondo yabo. Ibi bice rero bivugwa neza ko mu gihe byaba byigaruriwe n'igisirikare cya Kongo n'Abarundi, izi ngabo za P5 ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo, Kayumba Nyamwasa ndetse na Jean-Luc Habyarimana bahita bashinga barracks zikomeye cyane, maze hakajya hakorerwa imyitozo. Izi ngabo birumvikana ko nta kindi n'uguhungabanya umutekano w'ibihugu bimwe na bimwe nk'uko byagiye bivugwa, harimo n'u Rwanda, ndetse byagiye bitangazwa cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga neza ko imigambi iri gucurirwa i Kinshasa na Bujumbura isa naho yamenyekanye kandi itazagerwaho. Ngayo nguko rero Iminembwe yakomeje kuba isibaniro. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'u Burundi nakubwiraga neza ko bo abamaze kwiripotinga ubu ngubu bamaze kugira mu maboko y'intare za Sarambwe. Hategerejwe niba ari itangazo riza gusorwa na FDNB maze bakaza kubyemeza cyangwa se bakaza kugira icyo babivugaho. Gusa n'amakuru ataremezwa kuko n'imibare ntabwo iragaragazwa. Gusa icyagaragaye nuko byagaragaye ko hari abasirikare b'u Burundi bashobora kuba bamaze kujoininga icyama cya AFC M23 kugeza kuri ubu ngubu. Izi zikaba zaba ingaruka mbi cyane, byagira ingaruka mbi cyane ku gisirikare cy'u Burundi, bitewe nuko abasirikare b'u Burundi bafitwe n'iki gisirikare cya AFC M23 ni benshi bafatiwe mu bice bitandukanye byabereyemo imirwano. Ari nayo mpamvu bivugwa neza ko hari abagiye bamena amwe mu mabanga y'igisirikare bitewe nuko babaga bamaze kugira mu maboko y'uwo bahanganye. Ni inkuru rero ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi. Reka dukomeze kugenda twumva ibigezweho Iminembwe, Irundu, Mikenke ndetse n'andi atandukanye na Plaine de Ruzizi. Amasasu yongeye gutangira kumvikana muri ibi bice ko ari ukuri. Abasirikare batatu bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi gusa hamenyekanyemo ufite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel. Ubu tuvugana abangaba bamaze kuba bagwa ku butaka bwa Kongo. Biravugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi abana bashobora kuza kubatangaza ndetse nabo akabongera amapeti nk'uko yabikoze ku munsi w'ejo, nyuma y'uko habari bamaze iminsi bagwa kuri ubutaka bwa Kongo. Yabongereye amapeti nyine batakiriho nk'uko byakomeje binateza uruntu. Iyi nkuru ndayikubwira, urupfu rw'abasirikare bakomeye bisa nkaho bidasanzwe. Nanone muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka ibintu ntabwo byoroshye. Ubu tuvugana icyitwa FDLR cyahuriye n'uruva gusenya cyahuritse cyane. M23 irimo irabatsikamira ku buryo bukomeye cyane. Wazalendo zikomeje guhunga urugamba nyuma y'uko zibona neza ko amazi atakiri yandi. M23 iri gukoresha imbaraga z'umurengera. Na n'ubu tuvugana ndakubwira ibijyanye n'amabariyeri yamaze gukurwaho yerekezaga amabariyeri yarari mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gato ku ruhande rw'igisirikare cya M23 gikomeje gukubita kitababarira. Reka twinjire muri izi nkuru, duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'izi ngabo z'u Burundi zisanze zaguye mu mutego ukomeye cyane nyuma yo kwambuka umugezi zizi ko zije gutungura ndetse no kugota M23 maze bikarangira arizo zihatikiriye. Nibyo koko ni inkuru zikomeye cyane zemeza ko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda gikora ibitendo bikomeye, ibitendo karahabutaka. Kugeza kuri ubu benshi mu barwanyi b'uyu mutwe bakomeje kugaragaza ubuhanga budasanzwe, ariko abarundi bo bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zagerageje kwambuka, ndetse bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi nyuma yo kubona neza ko gukoresha imipaka isanzwe ikoreshwa izwi bakinjira
kurira barebwa n'uwo ari we wese umwisi n'umugenzi bitari kubakorera ibyo bifuza. Ni umwanzuro ukomeye cyane.